Martin Midal Basamat, Kum Dr. Ricky AJ Sengkon, Ban Mi Syakmat, Ban Seng, yang ke parti, Ban Ai, yang ke Syakri ke Bahok. Ni kum ke parti ni kerana ke Basai, lebih ki Paidbah pun Ai, yang ke Kersa ni ke parti ke Jingi. Ni don yang ke Bensim, ke Basisha, Ban Syakri Hok yang keri, berkejap keri. Wei lagi rambah, bakal piting, wei lagi senong. Ulah ke parti kita kena song-song tau. Ko ki Paidbah kita bayar, I like you nu somla, Ban Poi Syakatong. Ada unang ban pe ban tayu kau yin sapa shomno harin samsem girung yang kajo ipiki Paidbah ajo kada mutan Mawkyrwat anak se ingi samsem bangyoti ban bat yu lakam apa kecela kecigi dalam ngim lerkam dalam ngim nang ban turai dalam ngim la ban perlong itu kecigi terang kecigi puak kecigi kecigi rensam Paidbah kikin tok kin lorni ya kam simet jong kiwei Wat dia kekam ke jong badan, dia kekam simet jong badan ukin lorni. Kan au kasi ujung, ya gitu kiba lorni, ya kekam simet jong kiwei, ya gitu kiba lorni. Ban ai ke jing suncha ke bakui ke basuba. Ke jing suncha ke bau Paidbah u yama, ba kan long ke jing berkusi sha, la no ki sedang kita bat kum ta beter. Dan ki an ki kanun ki berende ban pemha ban pentemai. Ki dan ki an ki ba tan lu menta. Ke ban lirende ban pemha ban penjamai ki. Selama ke dana ku perri ke por ke layai sat. Nampu asu ban bab ke por ha ke ne ke por ke pementa dan sekwe ki meeting ki bangi haplek ban kwe ki meeting ki wan hang ne ke kwe si punya ke jenya sha jo bi long ki bi ai ne long ki ba jai ai ke jing kersan ni ka parti pa aga apu cerik ni Paidbah bal ai ke jing kersan ya ka parti pa banang ne na po Mawkyrwat constituency ni ko ban yo ye ke jing job ka badon burom mbay tan ke jing job ka badon burom ko ka absolute majority ni dan tambay pantau ya ka sarkar ha ka district council la himyo ban thau sarkar manta nganya chuye thi ki ne ki brio ken yo yeni nagre reian kai ke putri kam juki bara su kata ki trekam da ka pendek kani ke pendek manta kam trekam siu kabar manta ki la sei se kawai ke put kata ka dei ban penting ki bisa sama ko ada nang penting ne lami ha ke social media ki bilang la himbo yani yin pensaya pi yin mai skin pi yin penterkong pi yin penjenjar pi bagi orang menukan ni balarat kanu ka sarkar ka bawan district council ka isi ka bawan district council lada kamyo ya ka jingkerku na ka NPP na ka MDA kinumna banyen nangong tang seketien ko NPP badon borong ngin dan kam ya ka jingkerku ka jongpi ngin dan kam ya ka jingkerku tang ka jingkerku ka jongprehi ngin dan kam ya ka jingkerku jongpi ngin dan kam yang Paidbah ringkat ka jingkerku ka jongplei tang da kata kana pengingi benginia seberang te Paidbah baik kena ka pai hanu tau po ban kita i ki mat krosil jungi ban kene i ki hok jungi kan pai ka por ba amdai tan bangen mi sak mat ka por election na ka sha ni mi sak mat pan wan ra wat ya ka revolution ni na ki Paidbah do Paidbah hi dai berita odan ni ban ni ka Paidbah nano ane satai ni ni amaran la ka dawa ka kam hadu ka tangi hablong malakre abni tai ya keri bekejat beliau terus lagi ni kintin sebab kijat ka kerku gordo e bi ba pan kraw Beli kerku itu, naik ke tingkat kader buram, longsir.